Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngek. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Una yan, Gloria. Sangit mo't asangit ta anak mo. Ay nawaw ka, madingarod tirik na. Api nga na di kagimatang iti agas na ya. Na, siyak pa'y laang ti pangibagam iti kasta. Awan to pa'y mayawat mo akwarta kanyak. Anya nga'y tinamnama nga igatang ko. Kastalat na nga rodan. Bay-bayam, nagsangsangit ita. Saan na makaturog na tao no kasta? Mapuyatan manan da tao. Ala, si kapay laang ti makaam mo iti anak na. Mapanak labiit iti ayan ni Manang Shina. Sigurado nga adda indulin na nga agas ti gurigor. Kanayon nga adda istak na kitday dyan. Agawaam nga rod atanay. Kaslabong ti ulo ko. Tingat rabi yan ang kapinpig sa tisangit na. Sina bakit? Manang Shina! Manang Shina! Bakit? Disturbo matipan naturog terso lakay. Apay ka day. Ni ading mau. Tok-tok-tok manain. Manang Shina! Yahoo! Aywan. Anya nga tayo ti umay naman ang ibaga. Rumuar ka, tamapan mo kasarita. Abangan no adamanan ti dawatan na. Mabit laang! Umayay! Naimbag arabi ay Manang Shina. Anyat masapul mo. Tangat rabi nga tuk-tuk-tuk ka din ko. Amangan no adda induldulin mo a paracetamol di tamanang. Ay nawaw. Asay no ti agsakit. Agurigor nga rod ti anak ko. Amangan kunak no adda nabatbati nga agas dagiti ka anak kak dita. Sulatan ti dawata. Kaano pa'y nga gurigor? Idi kalman pa'y amanang. Ngam saan kami agimatang iti agas na. Ay una yan. Gimatang kayo kumamutan Awan mo nga rod maigatang manang. Ibaon mo nila kay Mau. Ibagam amakipurdiya. Iti kasta, adagastusan nyo no kasta nga ada emergency. Wan manang. Narigat ti agsadot-sadot ita apanawan. Umala, sumrek ka pa'y ta isaganak ti paracetamol adaw dawata. Anyat dinawat ti kabsat mo. Sina bakit? Ay, paracetamol lakay. Ay nawaw. Sino ti masakit aya? Ti kaanakan ta Idi kalman kanupay nga aggurigor. Ngam di damat na igatangan iti agas. Ay, una yan. Delikado ti kasta. Narigat no agkumbulsyon. Amupay man kadagita nga agasawa lakay. Kanayon nga awan kwartada. Nairwam damutan iti dawat. Awan samot nga binti pagtrabahuan ni Emerson. Ay, jak amua. Kita aktuman no awan pa iti naala daad janitor iti pagtrab-trabahuak. Tay pasok ka ti abirat ka. Wen man lakay. Kasaritak ti kabsat ko intun bigat tabagaan na nilakay na. Okay, ituloy tamanin ti maturog bakit. Nasapa pa'y may. Ay, sa anak san ang makaturog lakay. Isaganak laangan ti ilakok intun bigat. No sika, ituloy mo latta ti maturog, tanasapa pa'y may. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Sakbay nga itad ko tinapudot adanom adaw dawatam. Adapay man ti kayat ko asaludsudan, Gloria. Anya day tama ng Shina. Ada ka di trabaho nila kay Mau, no? Awan manang, adda laang ijibalay. Awan nga min pagtrabahuan na. Ibagak nga raw kanila kay ikaw, ta ipasok na iti pagtrabahuan na. Ay, amanang. Sige,
Itex kuntukin ka no anya ti ibaga ni Manong yaw. Un manang, agyaman naklaunay. Mala, sumrak ka. Mangala ka itinapudot adanaw. Napunno pa'y matitirmos may. Nuapay mat ngamin ade kay gumatang ititirmos kanta kuriyaw. Anya nga timbaga ni bus mo lakay. Mabalayin nga ipasok mo ti abirat mau. Wan bakit? Kaano nga rod ngay amang rugay. Inton bigat matla ang bakit. Ay kat, nasaya at mat ata imanugot ti bus mo lakay. Inbaga ken boss ti adda ka sa sad ti kabsat mo, ken ti abirat kaw. Iswa na siyan. Agam kayat nga tamat lang ni Emerson ti ag janitor bakay. Ay na, saanan nga agpili-pili day tao. Awan lang arudan pagtrabahuan na. Agyaman kit di ata inpasok mo iti pagtrabahuan na. Itiks mo nga rod ka na ding baw, tamasapa inton bigat. Amuna may ti pagtrab-trabahwak, ag dirit sulat ta ni Jai. Alas 8 ka na nga ag-report, kuna ni boss. Ay nawaw, apay adi ka pay laagriing dita si ka Emerson. Bigat ka naman nga, bugbog ka si ka Gloria. Nalipatam ka di timbagakan kay di kalman Alas 8 ti sarak mo. Diyak kayat ang trabaho dyan. Ay nawaw, saan ka di ang nagsaritaan tanti may papan iti day taabanag idi kalman? Diyak kayat ang bali na janitor. Anya? Naimbag kumamat ano kasi iti trabaho ni Abirat Tirso ti trabaho ka dyan. Si kalangarudan ti impasok da iti trabaho, di mo pa'y kayat. Anyan tulangan ti ibaga na iti amaw. No makita da nga, daldalusa ka dyan. Ang mga no katawan da tupay kiti. Ay na, awan lang arudan ti magastos. Agpili-pili ka pa'y lang dita. Dahon bakit? Naladawa ka nagawid, ta nag-overtime kami pa'y ngamain. Okay laang lakay. Agkapi ka pa'y Dagiti ubingay, Nakaturog dan. Gayam. Kumusta mo ti trabaho ni Emerson ijay? dayta pa iti may sa parikot bakit. Nay, taapay mo't lakay. Di matim may nabirat, di nakanugayam kayat. Anya? Saan ngay may, tas saan nga interesadaw. Nakababayin pa ikit din kin boss. Ay una yan. Imbis nga agyaman tada pagtrabahuan na. Bayamlatan bakit, no di na kayat. Sana may pilit. Narigat mo't no ipilit mo pagtrabahon jay tao. Ay, danda ni awanan kanunda. Ngam kastapay lang ti aramidan na. Ay nawaw. Agpada da ang agasawa. Kurang da iti diskarte ama ko na. Manang Sina! Manang! Mabiit laang. Umayag. Naimbag abigat mo, Manang. Anya man ti umay mo ibaga si ka Gloria. Bigbigatan nga agtuk-tuk-tuk ka. Saan pa'y ang nakariing da tao? Adda ka manan. Dumawatak man iti hot water, Manang. Manan! Pagkapi mi, Manang. Saan kami pa'y mangamin ang nakagatang iti takuri kan termos mi? Ay nawaw. Kasano ngamin ang makagatang kayo kat agpada kayo mat kanila kay mo asadot? Api nga agungot ka akastangay. Napudot adanum laang ti dawdawatak. Mala, no di mo kay timang tad saan laang. Para napudot laang adanum. Nagadon ti bagbagam dita. Ay nawaw, gimatang ka mo't iti termos ken takuray. Kita dapay mo't iti termos ken takuri tayaw, sina bakit? Adda pang tedak kadagita lakay. Sino ngay bakit? Ay kat dagita kanayon a dumawat iti napudot adanum dito'y balay a. Tikabsat kaw kan ti asawa na. Ay wan, may mayat no'y kami da. Tapno di da disturbuan ti panaturog na tao. Wan lakay. Makapasaron mo't ngamin no maminsan. Taure amuda a nakaturog pay laang da tao kat adda tuktok a tuktok. Isuna lang tasan lang mata hot water ti dawaten da bakit. Para makita ano di da pay la makarik na. Nang runa no itad kunton ti termos kadakwada. Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay. Umay kula itad ti termos kanta kuriyaw. Anwan mi day tangay. Awatam kit den. Awanan ti adupay asaaw. No,
Tapno da kayo matan ti mga ipapudot iti danom apagkapiyaw. Tapno saanan amasapul amapan kayo iti balay. Makadisturbo kayo ngaminan iti pannaturog. Bigbigatan kat adda kayong agtok-tok-tok. Anya, para napudot adanum laang kastangkan. Saan lang mo't anapudot adanom ti dawdawatan nyo kada kamay? Adupay. Termos laang kan takore ti itad ko, ta isulaang ti kabailak agatangan. Jay daduma, da kayo mo't ti makaammo agumatang. Saan mo't amabalin nga itad ko amin Apayakas di ti panagsasao ni manang mo si ka Gloria. Ugali nan santikas jay. Ay nawaw, apay nga palubos mabastusin na kakasta. Ay nalakay, bay amlat na. Saan laang nga itati aldaw? Adan to aldaw, daya asyina. Gaputa da na itulong na, kastamutan ti panagsauna. Ay nawaw. Isupay kunamlan asino mo't. Ipagarup na siguro asaan tay nga agbyag no awanda at tumulong. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Emerson. Sa dino ti papanam, ijay ka di manen palutan. Ay nawaw, palutan mo't nga bagbagam manang sina. Ay na, aggagat kayo nga main nga agtrabaho, tapno saan aday ta agdaw-dawat lang ti amuyo iti kapsat ko. Ay, di nakmo't ibabay na kasta Adapay gayam na batbati abain mo, si ka, Emerson. Gaputa da na itulong yung kada kami, kasta kayaw. Bastusin da kamay. Gapaw, tamarmaruam kayon. Sursurwan niyo ti tumakdar iti bukod yu asaka. Saan mat amabalin atong palbiag kat nagapo iti dawat ti ipakpakan niyo kadag iti anak yaw. Nagpamilya kayo pa'y langarod no kastamot lang. Talaga natangsit ni manang mo. Bakit? Ay nawaw, anya manen timbaganakan ka aya. Pinagsasawan na kid din itadalan ni dinasabat kaw. Anya manen timbagbagana. Agpakalaing manan. Kasi iti sigod nangatula una iti panangkita na iti bagina. No awan ni Manong Terso, ang mga no agrigrigat mat dadya ababay. Talagang agburburat ti darakin ko bakit? Malabay kasaritak to no lumabas iti paraangan. Ibaga adi na tayon takibibiangan. Adda napatag nga ibagakan ka manang. Anya ti ibagam, Gloria. Mabalin ka di adi na kang pakibibiangan kan Emerson. Naa, anyat kaya't mo asawan? Ay na di ka agpakalaing manang. No anya ti aramiden mi, di yun pakibibiangan. Ay nawaw. Kontinto kayo nga rudan iti kastabiag yaw. Kontinto kayo nga agdaw-dawat kayo lang nga agasawa. Addan to, saan lang nga itati aldaw? No di kay aggagat, kat di yu sursurwan ti tumakdar iti bukod yu asaka, ay awan lat ammukon dita. Ay, pumudot manan ti ulog kadagitang agasawa lakay. Usto nga minain bakit? Nairwam da atulong ti sabali at tao ti pagbibiaganda. No kasta ti biyaga kayat da. Awanan ti maramidan tayo bakit? Ay, bastos da pa'y nga agsasaaw. Di dan namnamaan nga dapay maitulong ko kadakwada. Para makita man. Wain, mayat matlaang no imutamida. Uray maminsan. Tapno adda pag nakmanda. Tapno masursurod iti tumakdar iti bukod da asaka. Awanan ti mailuto, Emerson. Mabisin kami iti anak ta. Anya pala ang tururayam ngay. Jakmet kaya ti dumawat iti tulong kan manang. Siguradong adun tumanin ti ibagana day chay. Umutang ka pala di Teresina At idugan ti listahan tayo. Awanan ti mayat nga agpautang. Makamu kayo nito'y. Ne, anyat aramidam. Agimpaki akon. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Mag-awid ako ni ti lugar mi. Kasano kami nga rudan iti anak ta? Panawan na kami ditoy. Makamu kayo matin Diya akon maanusang ti biyag dito'y. Anya? Anya ti umay mo ibaga. Manang sina. Diritswan na, takas makita mat. Ado ti pakakumikuma. Pinanawan na kami ni Emerson manang. Kat, Diya ko na muna niya taramida. Diya ka muna kasano nga agrugi ak manahan. kunak man no di yun kasapulan ti tulong me. Sorry no naglablabas kami manang. No bagbagaan kayo iday, agsakit tinakamyaw. Ita?
Anya nga, tinapasamak iti pamilyam. No, amok lakas to eh. Dimngag kami kumay ti pamagbagamanang. Awanan naladawan. Sigurado nga awan ti iniggamam a kwarta ita. May sakamat ngamin asadot. Agpada kayo ka ni Emerson. Diyo amaw ti agdiskarte. Gaputa adda kami apagdawdawatan niyaw. Sorry manang. Pangasim ko tulungan na kami iti anak ko. Diyak kaya ti matay iti bisin. Inton sumaronaw, aggagat kayo ngamin. Saan agaputa adda pagdawdawatan niyo kat relax kayo laang. Laglagi pa niyo adumtang tuti aldaw ama umadamat kada kayo. Ay, nawaw! Saan aga po taada na ayat at tumulong kat isumatan tinamnamaan tayo. Agagat tayo kitdi para iti napintas ang masakbayan ti binukal tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumnga. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Buludag pa'y man to impawit ni ading Yoli a kwarta para kada kayo, tata. Ano ti kwarta, Dolor, anak kaw? Planok ti agla ko iti tinuno, tatang. Anya tinunaw. Kumpleto ka, tatang. Ada ka dita bangos, karne, kanda dumapay, tatang. Ayuin, maya day ta na panunot mo, anak kaw. Nangro nakit, mahilig dagiti kalugaran tayo iti tinunaw. Isumat lang nga rod ti madlaw ko, tatang. Ano nga rod amang rugi ka? Inton umay asabado siguro, tatang. Ipatarimaan ko pa iti pagitunwak, kan gumatangak iti mausar. Tinuno! Gumatang kayon, karuba! Day, aglaki ako kamot kayab iti tinunaw, Dolor. Ay, wala na Cora. Kasapulan nga agagat da tao, tapno agprogreso matibiyag. Ay, bayat day ta. Bayat day ta na panunot mau. Gumatang kayo nga ruden, ana na Cora. Mala, ikandak man iti 5 nga isaw. Ay, si Dayo, nana? Adapay nabati abangos kan tilapia. Gumatang kayon. Tapno sana na masapul nga gluto kayo. Alaman nga raw. Ikandak iti maysa at tilapia. Maysa laang. Tada na panan ni Tata Maguriyaw. Alang arod nana. Agtugaw kayo pa. Ita itunok tigat-gatangan nyo. Ay nawaw, adumag kitaw iti paraangan da Dolor, midol lakay. Wen makait, customer na dagiti makitkita. Anya ti ilakla ko na aya, kas asok manin ti paraangan da. Tinuno ba kay? Anya? Tinuno at tilapia, bangos, isaw, basta,
naglalaok. Anya, maanusan ni Dolor ti agla ko iti kakasta. Bakit? Mangdag ka man kiti sa hanggason dita. Tagumatang iti si daun ta. Gumatang kalaangan iti lunggan ni sa hotdog. Ah. Sigurado asaan anaimas tila ko day ta Dolor. Saan na naimas mo nga ibagbagam dita? Di mo pa'y naramanan. Ay nawawmait bakit? Nagatang amin alakok, iso amasapak ngagpalingki inton bigat tatang. Mayat ano kasta, Dolor, anak ka? Tulungan nakto ang mga isagana iti may tuno tatang. Adwan tayo, ta mga nuagkurang tumanan. Uy da, tulungan ka, anak ko. Isurum lang no niya taramidag. Di kay madanagan, nalakalaang teramidan niyo tatang. Huwag gaya, saan nga tagagreklamo na giti karo ba iti asok ti tinuno alakaw? Adayumat ti ayan ko tatang. Sa maysa, saan mat agrabe ti asok tapno agreklamo da? Sa bagay No adaman pa iti maylawan amayangin iti ayanda, ay kad maawatan damat siguro daytan, tata. Naimbag abigat mo, pari midol. Anya ti masapul mo. Maray, mang-reserve kan to man iti tinuno alakaw. Ay, inton malampay ti panaglakok. Agpalingki akpa inton madamdama, pare. Ibagak lang nga nasapsapa, maray. Tama nga lumay bosanak. Ado ti lakok ita, pare. Mang-reserve ka lata, maray. Naringat ti maibosan. Sapay, makasidsidak iti tinuno abangaws ken karne, mare. Isurat mo nga ro dito'y notebook no anya ti ipareserve mo, pare. Tama nga lumalipatak. Nagyaman na, maray. Ay, dagasekto, kalpasan ti trabaho. Mabalin ka di nga umakar ka iti pagtugawam si ka, Dolor? Ay, nawhaw. Iti anya kumaga po, Carla. Kat komportable akmat iti tugawak. Ngam siyak sa anak a komportable. Anya? Ay naawanan ti ado pa asaong umakar kakit din. Ay, saan ka maawatan? Nagadulakit din nga bagbagam. Siyak man langan ti umakar. Hay, makapasurun ka man. Di mo ka di maangot ti bagim, ah? Anyat kayat mo asawan, Carla. Agat tinuno ka, Dolor. Ay, nawaw. Day talaan ti makagapo? No komportable ka iti kastang angot mo. Siya, sa anak a komportable, nasakit iti akong. Naramadam ka day ti tinuno ala ko ni Dolor, Carla. Saan pa'y nanakora? Ay, no siyak ti si ka. Gumatang ka matintin ko na. Naimas man ti ginatang ko idi na minsan. Mayat ti timpla na. Ay nanana, sa anak nga interesado itila ko na at tinuno. Ay, nawaw. Apay, Mike. Narigatan, nana. Amang ano narugit tila ko day ta Dolor. Ay, saan mat siguro? Manyat amom ngay nana. Saan mo mat amakit kita ti proseso nga aramidan na. Sakbay amay tuno dagiti lako na. Amom ka di. Naranaak ijay paradaan itay agsapa nana. Agat tinuno. Ay, nawaw. Ay, nasakit iti agong. Noan niya ti angot dagiti tinuno alako na. Isumatan ti angot na. Ay, makapadismaya nana. Anya? Ay nawang, anya tinakasupot nga inyawid mo si Kamidol. Tinuno day ta, Carla, bakit? Anya, gimatang kapailaang iti tinuno alako day ta Dolor. Kahit ko tagsiday ti tinuno, bakit? No gimatang kalatta ko maitibangos, di sinigang ko mati pangrabyanta. Kas na ko nakitain, bakit? Tinuno, ti kahit ko. Ay, jak kayat day ta tinuno, Midol. No, di mo kayat. Adumot ti itlog dita. Isupay lang ti anusam asidaan, Amom ka day lakay, ah? Naranaak day di ang mari Dolor ijay paradaan iti agsapa. Kat, ay na, sabali ti angot na. Ayo, mangrugi ka man ako nakon. Agat tinuno lakay. Pagbali ni pima na natugyo di tao. Saan ay apod no? Diyan mo king ka.
No di mo kahit asuportahan ti negosyo ti karubam, agtatal na kalatan sana day tadadaulam kiti kadagiti customer naman. Anya klase nga ugali data. Inya iti nakakartong nga in-deliver datulaw. Flat screen na TV, tatang. Wow. Nangalaam nga itinggatang mo anak ka. Ganan siyak iti tinuno alakok, tatang. Ay, mga nuawanin ti pagpuna anak ka. Adapay nabati, tatang. Nag-reserve back. 2 bulan mula nga naglako iti tinunaw. Ita, gimatang iti flat screen na TV. Tap dumasukatan ti daan at TV a pagbuybuyaam, tatang. Manulaang mo ti flat screen na TV, ita? Imbis nga urnongan pare ti bagim ko ba? Di kay madanagan, tatang. Adapay mat nabati aganan siyak. Ininutan tayo laang ti agpundar iti gamit. Ipanagnag ko nga adda kwarta iti tinuno, tatang. Anya nga tagi nakakarton nga in-deliver da iti ayan da dolor, midol lakay. Flat screen na TV, bakit? Apay ka de? Ay nawaw, nangalaan namot nga ta iti inggatang na. Ike, ang mga nuganan siya na, iti tinuno ala ko na. Nukas na, talaga adakkel mat tiganan siya na. Santay nga mo Oray dakkel tiganan siya na, no makaperwisyo mat iti kaaruba na. Na, kanya man ta makaperwisyo ang sasawam dita, bakit? Wan tadumanon matan dito'y balay ti asok ti tinuno alako na. Anya, lo abulan nga aglaklako iti tinuno ni Maridolo. Ngam italang nagreklamo ka iti asok karla, bakit? Di mo ibaga nga umapal ka. Ay nawaw, anya kumangay ti apalak iti day ta dolor. Kano agat tinuno day ta babae. Adayo anabang bangluak ngem iso lakay. Mabalin ka ding agsarita ta dolor. May papanitihan niya, Carla. Sigurado amang ilako ka manin iti tinuno inton malam. Ay nawaw. Ada ka di parikot iti lakok at tinuno, Carla? Mabalin ka di kontrolam ti panagpaypay mo, Anya? Dumanon ngamin ti asok iti balay mi. Kadno adayo matibalayo. Kasano ko mga mapasamak dayta? Maangot nga rod ti tinuno ijay balay. Ay nawaw. Tay imbaga ka, kontrolam ti panagpaypay mo iti lakom. Diyak kaya ti maipadaken ka nga agat tinuno, dolor. Anya ka lumit ti reklamo day ta Carla, anak ka. Ti asok kano ti tinuno alakok, tatang. Apay ti asaw. Dumanon kano iti ayanda. Anya, kasano kumamapasabak day ta? Ka manumit amitro tinagbaitan ti balay tayo. Kastamat lang ti kunak itay, tatang. Ngam ipilit namat. 2 bulan na ngaglaklako kay ti tinuno anak ka. Italaang nagreklamaw. Diyak man amo iti dayta kaaruba, tatang. Awan lat mangag kukankwana no di agat tinuno. Hehe, apal siguro tinaduma anak ko. Anya kumati apalan na ngay, tatang. No kayat na kat agla kumat iti tinuno. Awan mat parikot kanyak, tatang. Ay, bagbaga amman ti asawam midol. Apay ni Carla, nana. Awan latar aramidan na no di makiap apa. Nakitak anapan di tayan da dolor itay. Nagaduman ay nareklamo na. Awalat no sayan nga aramido na day tao. Diyak man ambaw, no apay akagura na launay ni dolor. Siyang kay baga na pa'y nga agat tinuno ka no ti kaaruba tayaw. Apal na siguro tinaduma, nana. Diyak man amoy tinay tang asawak. Sa bali mo to gali na. Ay, kasaritam daw, tadi na ululitan ti kasdyan nga inaramid na. Ibagam kiday ta agsapol iti trabaho na. Saan adya biyag ni dolor ti pakibibiyangan na. Bakit? Siyak ti babayin mo iti kastangar aramidam. Apay manan, midol lakay. Inapam ka numa ni Dolor itay.
Nagpulong ka di day taadolor kan ka. Sana ni Dolor tinangiba kanya, ni Nana Cora. Pudno matimbagak. Makitam ka di tibado tayo anak kasalapay itirwar. Kaibilbilag ko lang dagita. No agtuno manunday taadolor. Ay awanan agat tinuno tayo amin lakay. Adayo mo tayan na bakit? Oo, ura adayo. Maangot lata ditoy. Nasakit to pa yan ti agong ko. Sikat ti ayan ti parikot, Carla. Awan ti maangot ko. Simuro siguro manan ti kinaman nag-aapal mo. Iso nga ura adayo kag maangot mo. Anya? Kasta mo dagiti manag-aapal kay. Agaramid da iti wagas tapno saan nga progreso ti pada da tao. Tsaski ka. Ay, madan ti customer mo, iti tinuno alakom, Dolor. Wan nga ron, Nana Cora. Taga-kabangibang abarangay, ti daduma, Nana. Muray ipagbagada nga agat tinuno ka. At least, tadaganan siya. Pudno launay, Nana Cora. May mayaton ati agat tinuno. Tinapatag, saan tayo nga agur-uray, iti iyawat ti sabali a tao. Iti kasta akinaado ti customer mo. Kasapulam siya, matan ti katulungam. Adamat ni tatang, Nana Cora. Alaan na matan uray para paypaylaan no isaw. Ay wun anana. Urayak lang amalpas ti aramiden da pwestok. Tapno na lawlawa. Kan, nalaklaka ti aggunay. No kasta. Pagpwisto am gayam, ti rin-renovate da. Awan na. Tapno makontrol matlaan ti asok. Tapno awanan ti makagapong agreklamo day ta akarla, Nana. Ay, ad-adda nga umapal no maamuan na alimawa ti pwistaw. Ay, Nana. Awan ti laban ko iti dayjay akarla. Tasyak, agat tinuno isukat na kabangbanglo. Ay, nabanglo nga agpaisaw nga mawang mabukod na kwarta. Jables anak ka uyaw. Ang masaludsod ko man, Nana. Pudno ka di nga agat tinuno ay gagangay talaga akasta takasta nga rin tinegosyo balasang kaw. Agdigdigos ka may kalpasan ti panaglako may titinunaw. Talaga lang kidi nga agat tinunaw ti ugali dayjay akarla. Uray mano adigos ti aramiden na ken mano abang banglo ti usarin na. Saanen ang maikat? Nakita mo ka ti pwesto ni Dolorita, Carla, bakit? Anya ko maita. Bayadan. Makontrol ta asok. Awang mo sigurong ti makagapaw, tapno agreklamo ka manan. Na, sa anak nga agreklamo, no sa anak ang maag-agrabyado. Yak kaya ti agbalin nga agat tinunuan niya. Agat tinuno kong kunam. Awang mo ti maangot ko, no kasta masalaw ko ni Maridolor di tadalan. No kasta, naskan nga agpa-check up ka. Imposible, mat adi mo maangot. Si kaki di at enti pare ko. Agar aramid ka iti panguyuyawam iti padamatakaw. Siyempre, no madama ti panangituno na, ekspektara mga agat tinuno. Kas makita kat agdigdigos mo ni Dolor, baka... Anya ter aramiden nyo iti ayanda mari dolor, Nana Cora? Pinurdiya, nak. Apay ka, day. Anya? Nakipurdiya kayo, Nana? Wan. Apay, ada ka di parekaut. Isumo ilagayam nga agat tinuno kayo mo. Sika lang, sabat ti makaangot, Carla. Agdigdigos kami magkandulora. Apay, di yung maangot ti bagiyo. No kasta ti kunam, okay lang. Di bali latan nga agat tinuno kami kanidolor. Tinapatag, nadalaos ti trabaho may. Saan akas kadagiti daduma dita, anak ka uy-uyaw, ngam jables maangarawd. Anya? Anya tinsawang ni Nana Kurakin kaya, Carla bakit? Jable sa kano.
Na, tagkatawa ka pa'y laang matakas na. Kasano ko mga nagbaling nga, Jables? Trabaho mo, ti manguyaw ka damang dadali, ti pada matao. Ay, nawaw. Ay na, tinagdumaan nyo lang kini Mari Dolor niya. At dati ganan siya na iti trabaho na. Kitsi ka, uray piso, pulos, awan maswildom. Kasta pa'y laang matibagam. Abay, masaktan ka iti imbaga ni Nanakura, Jablis ka. Oho, nagsasauday tabakit. Kunamlan asino mo. Amukit, ngap apalandak lang, iso akastada. Ay nawaw, aping agkabil ka ngay. Las mo daytan ha. At dalaang timangag kong agat tinuno kung kunaman dita. Makaraman ka talaga kanya. Na, Kita ayam ti ko na mga agat tinuno. Inot piman nga progreso ti biyag da. Makagatang dapa iti gamit da. Sika ngay nga aguyaw-uyaw. At dakadimot ti may panlakil mo, ha? ha? Iya po ka. No siyak ti sika, dumawat kan iti pamakawan kini Mari Dolor. Daytang ugalim ti agat tinuno. Anya ti aramidam dito'y pwesto, Carla. Gumatangak man itilakom at inuno, Mare Dolor. Ay, naibusan, Mare. Anya ngay di makitkita. Ay, nai-reserve daytan. Aging ga ka di ita, kat nasakit tinakam mo kanya. Ay, saan matkit di? Awan ti sakit tinakam ko kan ka. Diyak lang kaya't amasayang ti oras ko iti tao akas kan ka, Carla. Agsapol ka kit di matiti trabaho. Tapno saan nga ibaga ni Nana Cora, jobless ka. Jobless ama naguyaw. Ay, diables ngam na banglo, si kakit di mo. No ko na mga agat tinuno at least nasaya at ti ugalik. Saan akas kadagiti daduma dita, anabanglo ka no, ngam agat tinuno mo ti ugali na. Ti angot nga agat tinuno, may sa adigos laeng, maikatan. Ngam no ti ugali nga agat tinuno, ay awan, Mare, uray mano adigos, ken mano abang banglo ti usaren, narigat a maikat. Anya? Ay, nawaw! Anya man ti trabaho ti may sa atao, rumbang laeng nga irespeto tayo. Saan tay ida nga apalan wenno uyawen. Suportaran tayo kit di dagiti arapaap da, babaan iti panang suporta tayo mat iti negosyo da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.